Kasengsain Parthai Reulom juga Hill State People's Democratic Party. Kadbarang mi kisngi galanang sothiat bah Kathemri Boy District, Khamtam hapo Umsning constituency, Hashwa kajingpan kre ban airengi ki Ileksion Mla ahaja arpulai. Kumbala sakhi haka artare gunai lur ahaja arpuar ki Hspdp kalapriang buram biang sei ki Nongialam na ki artuli Kasengsain Parthai ki braliban Pyniasoh no ashakan kaseng. Ringkar ki Kyrshan ki jongki banang penklan Yushu yaka. Nongialam ki Ileksion Pyniasoh ashak Hspdp ki kintup uba sumar lang swear ubabar kamu president kaseng Udp Youth Wing Riboy District ikong Bobby Khong Sngi Nongialam jangka party NPP lamba ki spangur ki Kyrshan jongki yak bila priang buram haka jelang kabla long haka shinong jarasi nongpo. Yakini Nongialam kaseng UDP bet NPP la priang buram do ba PB seliang president ke Hspdp Riboy District lembur ba primsan makro ubadeiru kertong ke Hspdp no Umsning uba Sandandor State Youth President ke Hspdp bar kiwe ki Nongialam ki bahakman. Pinya perta yaki parti ke Philadon bar sikata hangai nangni pinmi dakawi kasur bat kata kalong hakan nongrem ka baskem kung baka parti Hspdp ka yang halu menta banyada yakari bat ka jat menriu kabarit bat ka jongi kung kilong pa kisamla ngiyang akan ikapor ban pensnow yang nongrem kanang mapintip pa apa pilih cegi snong kitau ladadon ki parok ki bakli pi ka ka parti Hspdp ngakwa ban pensai yaki nongrem ki baka parti Hspdp yang hado kan ka khidmat ka pementa bat ka di ka parti ka bom pat juthok ka bom pat syukur ya upai ba jong ka jat pada khasi ke jengi hado mentah mene